de ne betu fom na se yankasa ye beka no kra ye be won say anytime we are election time back closer no na sa nyoma no den esisi na me bisa ye mpanifo no ede no moye fa ho omo hyeda na ebo pa say o eja ento ade enim na obi mbra emeye no nka say eja Ebusiami ma obi biara cover the ba Xposed GH ekua benwa na oni we hye and then so ye de nyame ase se odi eda we so ayeden acheye na ebusia ene ensam a medenam emu onyan emu ohu arewo asefem ye nyina ya te se eja hyehye bi esiwo asante mantem meche kumase ai eja hyehye bi ayeden esiwo ho ema ahye maame monioma ebusia arewo ye ankasa na sa eja hyehye a esi wo Wednesday on the 15th March in eja we hyehye etisi kumase ya ema ne ye maame momo o mahwe omonioma bebre na onwo kire se eja ade a edi eja hyehye ne bae ne se yesi post mienu bi na se cables no na enhyehye yo se den eno na ma eja hyehye ne ye den bae na eyewitness ni bi na o kire na adwen se ono ohun se bibi enye de enkoso wo hoye nti o try se obeden obeyi nkrofo bi se pacho bibi esiwa ha se ba negana o kasakra yenye de yemfiu nti obi anye de amfa assembly serious nti sade o kan asase ni we endru more than 30 minutes and omote say eja ashase eyeden atiesi ewo market nwo ema ye maame mo ebi ma prepra ne ade abusia mi wo video bi wo ho ne pictures bi wo ho me pese ye kwhwe ba Mo se Kejetia man foso anesu eja tomu obie jane
ebusia nti video no ne pictures no na wo share no na ebusia eden na ekoso yi eden ekoso wo man Ghana yi sanya nkasa ye de ni be hwa you be say this is not the first time and this is not the last time eja ayeden ahyehe ewo Ghana ha say enkanka ye market say ye be kaya ebi ekoso ewo Kaneshi Circle Cantamanto ena enesu Kejetia ena enye say eye enepe ena eja ahyehe ewo Kejetia ekoso da na say yankasa ye de ni betu fom na say yankasa ye be kan no kra you be won say anytime we are election time back closer no ena sa nyoma no eyeden esisi na me bisa yempeni no eden no moye fa ho omo hyeda na ebo pa say o eja ento ade enim na obi mbra emeye no nka say oh eja to hakra no president we na be ye you into why so let's vote for him. Is it because of your fame? Is it because of your money? Is it because of o pe bibi ayenti na o ma sade anisi anase den arehu yankasa areho because sisi aye maame mo na omonnyoma ahye ade obi ho kra ot market obi ho kra loan ena wakwaje ena ode ye den ode ton ade enso ene hwede esi arehu yankasa ye kwhwe video no ohun se dia enkrofo esi fegenimu esi fomu no obi kra ye den obetumi ahwe sadia maami si efi abronsa ne situ ofom sankanya enkrofo ena eche na enka ende kwa eden enka wahwe ne nkwa adofo eden na ekoso yi eden na go yempani fom mfa mo nansi fom enye se election banti mu nko am ho na modwen ana se mu bedaadaa na mu de enya mutumi dabi eya mo so mo ye den mo ndwen ye ho kakra esa ne se ye boapaye ena mo ye ena ama market ya hia ye maame mo nso a se sebe bosia ena omoje ye ena omode ton ade ne nso a omosi one omosika omobesidenye sika na ayeden akoji loan ana say akotua loan no enti sade we ye koso ye mpani for ye sramo mo fa mo nansi from cause eyarehu yi ankasa eyareho asam no mobo ankasa esanso eyasefem ankasa wo hwe sedia na omusi efagya ne mu epie wo hwe sedia dede enyoma bebre asai enyoma bebre yesi cable ba kope ena meter ba kope ena wo market so you just imagine market kesi sei na wankasa munim se mo yade amanipa we you akuma musa wo yade so why don't you do it completely I didn't na won yade no ema ni like enye papa prekom ye ka say ade no so wo be ya free wakuma mu don't just pretend say wo ye ade na yeden ama nipa no e wo say wo ye ade no yeden emma nipa no emma echire no asem bia enye den emba ho ebusua asem a asi eya rehu ya nkasa eye mobo ena enwenye say afiesa asi o ebi asida na say ba election year getting closer to election and crofasha say your campaign ni ade na sa nyoma na eden esisi enyefe abusia enyefe kra Ghana pay for more from nansi fom na munye dem munye bibi sade we esi enye se mo be mama mi bia sika se on fanye we on sade we esi in the name of say we abe wo say obi be ba ho abeka say oh esi mi me be ye bibi mi be ye bi no or de ye ni campaign say ade we ya esi nti oh mami na or de penny votes Debbie Emma ade ni so unim say market bibi nkoso ye e wo ho you have to try your best and do something before answer ade na si de ekoso no ebusia enye muma ye for ye nansi for ye penny for ye sramo mumwaye mama ade ni si answer mo ba ho say mo de Debbie enkoye anapedi akura be na wa mani abre nkasa papa mani abre say okrodo me sramo because de ekoso no enye dia koso no enye ansa mesa to me kasa so mesra so be subscribe na wa share na wa like dia mama hi Xposed GH minim say wo be subscribe because aha ena ensem bia wo pe bia obeden obeti free me to me kasa no so enti Ghana mpanifo yesra mo kotedwe gufom asem a esi
ma enye se odi pa wo campaign ti wo beba ho gidigidi se wo beba ho a make sure say ade na wo ye no wo ye ne papa preko enti ne say so wo ye ade a ye papa preko enye ade a etire ebesa se na wasa aba ho enti mo se sika mo mbre ade enti na mo nye ade ne preko na yanka se ye hu se oh ade we ya papa ye yi de oh we ji ni yem oh ya ade ji wi yem endwin nkwa ho dwenye maame mo so ho dwenye maame mo so ho sika o mo sei hwe enkrofo nioma ahye hwe enkrofo nioma ahye enti anu no se bosia na okwade esiwi sanye bosia kra hwe mfifira wate ansa ode beji store we yeso store we so woji ba ko bia ne boden plus to awaje plus nioma waye den wafa ade agum ese enwoma ni nyina ahye enti ni empenifo enti ye ma no modwe omo huni ana nko awon se beko wa no na wodwen ye pamocho mondwen yeso ye ho den kakra abusua media ne akua bene wa let's show us be subscribe na wa like e de amam na share de mame ye empenifo ye sere mo munya bibi akua bene wani makram